ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбору аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон менамоем. Дар студия бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид. бо назардошти дар қаламрави мамлакат беҳтар гардидани вазъи санитариву эпидемиологӣ вобаста ба сирояти коронавирус, ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани чораҳои зидди эпидемикӣ барои пешгирии интиқол ва пайдоиши сирояти нави коронавирус COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон 27 марти соли 2021 қарор қабул намуд ки дар асоси он баргузор намудани тӯи домодию арӯсӣ бо иштироки то 100 нафар бо риоя намудани чорабинҳои беҳдоштӣ ва зидди эпидемикӣ иҷоза дода мешавад. мутобиқи қарори мазкур вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳо ва корхонаҳо муваззаф гардиданд ки сарфи назар аз тобеияти идорӣ ва шакли моликият инчунин шахсони воқеӣ барои риоя намудани муқаррароти қарори мазкур чораҳои зарурӣ андешанд. ҳамчунин вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ вазифадор гардиданд ки ҷиҳати таъмин ва риоя намудани чорабинҳои беҳдоштӣ ва зидди эпидемикӣ тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намоянд. байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия парвозҳои мунтазам барқарор карда мешаванд. дар асоси мувофиқаҳои ҳосилшуда шуруъ аз 1 апрели соли 2021 ширкати ҳавопаймоии Somon Air ва ширкати ҳавопаймоии Россия UTR бо риояи талаботи санитариву эпидемиологӣ дар хатсайри Москва-Душанбе Москва дар як ҳафта як маротибагӣ парвозҳоро оғоз хоҳанд кард. гузориши Маҳмадалӣ Сафар. дар асоси мувофиқаҳои ҳосилшуда оид ба барқарорсозии парвозҳои мунтазам байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия шуруъ аз 1 апрели соли 2021 ширкати ҳавопаймоии Somon Air ва ҳавопаймоии Россия UTR бо риояи талаботи санитарию зидди эпидемиологӣ парвозҳоро оғоз хоҳанд кард. ин тадбири муҳиму саривақтӣ бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо назардошти вазъи эпидемиологӣ вобаста ба бемории сироятии COVID-19 ки аз аввали моҳи январи соли ҷорӣ ягон ҳолати гирифторшавӣ ба ин беморӣ дар мамлакат ба қайд гирифта нашудааст амалӣ мегардад. 25 марти соли 2021 аз тарафи истоди фаврии мубориза ва пешгирии коронавирус COVID-19 Федератсияи Россия қарор қабул карданд ки бо 6 давлатҳои гуногун парвозҳои мунтазамро оғоз намоянд. ҳамчунин дар ин байни 6 кишвар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам мебошад. дар аввал ин парвозҳо фақат дар хатсайри Душанбе Москва оғоз меёбад ва бо мунтазими як парвоз дар як ҳафта аз ҳар тараф, яъне аз тарафи Федератсияи Россия ширкати UTR ва аз тарафи ҷумҳурии Тоҷикистон ширкати таъйинотдоштаи Somon Air парвозро иҷро мекунанд. мӯътадил шудани вазъи эпидемиологӣ дар мамлакат барои барқарор кардани парвозҳои мунтазами байналмилалӣ заминаи мусоиде фароҳам оварда пайдарпайи парвозҳои байналмилалие ки бо хуруҷи бемории коронавирус COVID-19 муваққатан қатъ гардида буданд барқарор карда мешаванд. аз ҷумла ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани чораҳои зидди эпидемикӣ барои пешгирии интиқол ва пайдоиши бемории сироятии COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор қабул кардааст ки бо мақсади муҳайё намудани шароити мусоид барои истифода бурдани нақлиёти ҳавоӣ аз ҷониби мусофирон ва бе мушкилии рафтуомади шаҳрвандон парвозҳои мунтазами байналмилалӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия барқарор карда шавад. ҳамзамон тибқи қарори қабулнамудаи мақомоти дахлдори Федератсияи Россия ба парвозҳои мунтазам байни Федератсияи Россия ва ҷумҳурии Тоҷикистон дар хатсайри Москва Душанбе Москва дар як ҳафта як маротиба парвоз сурат мегирад. дар асоси мувофиқа байни ширкатҳо ширкати ҳавопаймоии Somon Air дар рӯзҳои сешанбеи ҳар ҳафта парвозро иҷро мекунад ва ширкати ҳавопаймоии Федератсияи Россия UTR рӯзҳои ҷумъа парвозро иҷро мекунад ва шартҳои амалӣ гаштани ин парвозҳо дар вақти ҳозира ҳам ин бечуну чарот истифода бурдани дастпӯшакҳо пеш аз парвоз, ниқобҳои тиббӣ, тестҳои манфии тести коронавирус ки
نه دیرتر از 72 ساعت پیش از پرواز آنها گرفتند. бояд қайд намуд ки амалӣ намудани парвозҳо як маротиба дар як ҳафта оғози барқарорсозии парвозҳои мунтазам буда бо беҳтар гардидани вазъи эпидемиологӣ ҷиҳати афзоиш додани парвозҳо дар асоси қарорҳои дахлдори қабулнамуда чораҳои зарурӣ андешида мешавад. ҳамзамон ширкатҳои ҳавопаймоии ватаниву хориҷӣ ҷиҳати пешгирӣ аз болоравӣ беасоси нархи чиптаи ҳавопаймоӣ тадбирҳои зарурӣ андешида нархи онро дар доираи арзиши аслӣ танзим менамоянд. این پروازها بمانید به شهروندان همجمهوری تاجیکستان که بیرون از جمهور پدیده رفته میتوانند به ممانعت چیپته ها فروخته میشوند و در آینده نزدیک و دیگر شهرهای فدراسیون روسیه پروازها از جمهوری تاجیکستان اجرا میشوند و همچنین شماره پروازها هم زیاد میشوند. ҷамъияти саҳомии кушодаи фурудгоҳи байналмилалии душанбе низ хизматрасонӣ ба мусофиронро дар сатҳи зарурӣ бароҳ монда дар ин самт чораҳои зарурӣ меандешад. дар доираи татбиқи нақшачорабинҳо бахшида ба ҷашни сисолагии истиқлоли давлатӣ имрӯзо корҳои сохтмону навсозии иншооти таъиноти гуногун дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат идома дорад. аз ҷумла бо мақсади боз ҳам беҳтар намудани шароити таълиму тарбия дар донишкадаи сайёҳии соҳибкорӣ ва хизмати тоҷикистон корҳои сохтмонӣ дар бинои нави панҷошиёнаи таълимӣ идома дорад. мо чанд рӯз қабл аз рафти корҳои сохтмонӣ дар бинои навбунёд гузориш таҳия намуда будем ки айни ҳол манзуратон мегардонем. дар донишкадаи соҳибкорӣ сайёҳӣ ва хизмат бинои панҷошиёнаи таълимӣ бунёд карда мешавад. айни ҳол корҳои сохтмонӣ дар ин иншоот идома дорад. ин бинои панҷошиёна аз тарафи ҷамъияти дорои муассисаташ маҳдуди биносоз сохта мешавад. сохтмоне ки айни ҳол мо сохтмонашро идома дода истодем дар ошонаи якум 7 аудитория ҷойгир аст ки ва 3 сифхонае ки барои муаллимон ҷойгир шудааст барои маҷлис гузарондан бо 2 лифт, яке лифти борбардору яке лифти одамбар ва 2 лестница иборат аст. طبق اطلاع مسئولین دانشکده مذکور باید تا جشن 30 سالگی استقلال دولتی این بنا ساخته مورد استفاده قرار داده شود. در این بنای تعلیمی کارهای ساختمانی با صفت بلند اجرا شده. هر هفته رهبر دانشکده با کارمندان شرکت ساختمانی برای با صفت بلند ساختن بنا کارهای فهماندهی میگذراند تا که در آینده سالهای زیاد برای دانشجویان خدمت نماید. با ابتکار رهبریت دانشکده صحیحی صاحبکاری و خدمت امروز در دانشکده صحیحی صاحبکاری و خدمت بنای تعلیمی برای دانشجویان یعنی ادامه دارد. ساختمان بنای تعلیمی قید باید کرد که بنای تعلیمی ساخته شده با تمام شرایط ها برای دانشجویان در خود را باز میکند و انتظار است که البته بنای نو در تا 30 سالگی استقلالات دولتی جمهوری تاجیکستان و 30 سالگی دانشکده صحیحی صاحبکاری و خدمت تحفه خوبی برای دانشجویان این مؤسسه میگردد. در این بنای تعلیمی زیاده از 60 نفر کار کرده ایستادند و همچنین در یک روز برای کارگران 3 وقت خوراک گرم داده می شود. در برش می‌بینید بلوک ایلواگی که ما ساخته ایستاده ایم. این زمان در آشیانه اول کار رفته ایستاده است. آشیانه اول جای قرائتخانه می باشد. آشیانه دوم زالی که برای مجلس گذراندن. ما ساختمانچی‌ها کوشش کرده ایستادیم که به صفت بلند و با مهلت داده شده کار را به صفت اعلی به اتمام رسانید. در این بنا تالار مجلسگاه، صنفخانه‌های درسی، اتاق‌ها برای معلمان دانشکده، کتابخانه، صنفخانه‌های الکترونی و همچنین مرکز سیاحی، صنفخانه لوازمات سیاحی در نظر داشته شده است. اساساً بنای نوی دانشکده سیاحی صاحبکاری و خدمت از 5 قسمت عبارت است و باید در مدت 2 یا 3 سال پورا به استفاده داده شود. بنایی که امروز در دانشکده سیاحی صاحبکاری و خدمت یعنی بنیاد شده ایستاده است. البته این بنای اساسی نیست زیرا که این با بلوک دی یعنی هم شامل می شود و البته بنای اساسی در سالهای نزدیک باز هم ساختمان بنای اساسی یعنی شروع می گردد و انتظار می رود که بعد با اتمام رسیدن ساختمان بناها در دانشکده سیاحی صاحبکاری و خدمت سطح صفت یعنی تحصیلات اینچنین شرط و شرایط تحصیل در دانشکده باز هم بالا می رود. در دانشکده سیاحی صاحبکاری و خدمت زیاده از 4000 دانشجو تحصیل علم میکنند و مقصد از ساختن این بناهای نو و زمانوی این زیاد شدن داوطلبان به این درگاه علم و معرفت است و طبق اطلاع مسئولین دانشکده باید در آینده شماره دانشجویان به 1 برابر زیاد کرده شود. عین حال در دانشکده بناهای 1 2 3 4 برای علم آموزان مهیا شده است. عین حال کارهای ساختمان در این بنای 5 آشیانه با سرعت ادامه دارد.
дар ин бино зиёда аз 60 нафар сохтмончиён кор мекунанд ва тибқи иттилои роҳбарияти донишкардаи сайёҳӣ соҳибкорӣ ва хизмат бояд то ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохта мавриди истифода қарор дода шавад. Ҳамраз Авлазода, Камоли Маҳмадёр, Душанбе, Ахбор. акнун мутаваҷҷеҳ бошед ба хабарҳои хориҷи кишвар. сӯхтори беш аз 1000 аҳолии штати Нуэви Леони Мексикаро ба мушкилӣ дучор кардааст. бар асари фармодани ярч дар як кӯни тиллои Колумбия 15 нахбкан бенишон гардиданд. шаҳри хабарҳо аз хориҷи мамлакат. дар шаҳри Чикагои штати Иллинойси Штатҳои Муттаҳидаи Америка тирпаронӣ ба вуқӯъ пайваст, ки боиси марги як нафар ва захмӣ шудани 7 каси дигар гардид. Захмиён аз тарафи кормандони хадамоти дахлдор ба беморхона интиқол дода шуданд. тибқи иттилои кормандони мақомоти ҳифзии ҳуқуқ, 2 силоҳ ба даст шабона дар яке аз хиёбонҳои шаҳри Чикаго ҷониби гурӯҳҳои одамон оташ кушода, сипас фирор намудаанд. кормандони мақомоти полис атрофи ҳодисаро муҳосира карда, силоҳбадастонро ҷустуҷӯ доранд. дар минтақаи Сера ди Сантьягои штати Нуэво Леони Мексика сӯхтори беш аз 1000 ба амал омад. алангаи оташ беш аз 8000 гектар масоҳати ҷангалро фаро гирифта, онро хароб кардааст. сӯхтори беш аз 1000 ба минтақаҳои аҳолинишин наздик мешавад. вобаста ба ин кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ беш аз 1000 нафарро ба ҷойҳои бехавф мекӯчонанд. ба вусъат ёфтани алангаи оташ вазиши шамол боис мегардад. сӯхтор хатҳои интиқоли нерӯи барқро корношоям карда, интиқоли барқ ба чанд минтақаи аҳолинишин қатъ гардидааст. барои хомӯш кардани сӯхтори ҷангал, кормандони хадамоти оташнишонӣ ба таври шабонарӯзӣ фаъолият доранд. дар кӯни коркарди тиллои минтақаи Нейраи Колумбия ярч фаромад. дар натиҷа 15 нақбкан бенишон гардиданд. аз рӯи маълумоти масъулини кон, замоне ки кӯҳканон машғули кор буданд, якбора ярч фаромада конро зер кардааст. кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ барои пайдо кардани бенишонгаштагон фаъолият доранд. сабаби фаромадани ярч дар боришоти шадид арзёбӣ мегардад. мавзӯи дигар, корвони иборат аз садҳо китоби тоҷикони Алома Бобоҷон Ғафуров ба ноҳияи Нуробод расид. ин китоб бо мақсади омӯзиши таърихи пурифтихори халқи тоҷик дар асоси супориши пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чоп гардида, то ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ аз номи сарвари давлат ба ҳар як оилаи мамлакат тақдим карда мешавад. мардуми сарбаланди ноҳияи Нуробод ин иқдоми пешвои миллатро ҳамчун тӯҳфаи гаронарзиш, сарчашмаи донишу хират ва манбаи беназири худшиносӣ баҳри наслҳои имрӯзу фардо қабул намуданд. гузориши Эдигули Маҳмуд аз ноҳияи Нуробод. дар асоси супориши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои омӯзиши амиқи таърихи пурифтихори халқи тоҷик, гурӯҳи кори дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон шоҳасари академик Бобоҷон Ғафуров китоби тоҷиконро ба ҳар хонадони ноҳияи Нуробод расониданд. имрӯз чун анъанаи замони соҳибистиқлолӣ тарғиби мероси маънавӣ ва суннатҳои мардумӣ ки аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаҷониба дастгирӣ ёфта, барои тақвият бахшидан ба истиқлоли сиёсӣ ва худшиносии миллӣ заминаи босазое мегузорад. Бобоҷон Ғафуров маҳзари худшиносӣ буда барои ҳамаи соҳибон ва меросбарони ин тамаддуни бузург боиси ифтихори миллӣ мебошад. корвони китобҳои эҳдонамудаи пешвои муаззами миллат, китоби Алома Бобоҷон Ғафуров тоҷикон ба ноҳия ворид карда шуд ва қариб 10,000 хонаводаи Нуробод аз ин китоб бархурдор мегарданд. китоби мазкур имкон медиҳад ки мо аз гузаштаи пурғановати худ ба худ дарсҳо бигирем ва ин таҷриба ва ин арзишҳои миллиро дар ҳаёти худ самаранок истифода барем. мақсади асосӣ чунин иқдом шиносоӣ бо гузаштаи пурифтихори халқи тоҷик ва дар ин замина баландбардоштани ҳисси худшиносии наслу имрӯзу фардои миллат мебошад.
در حقیقت مطالعه شاهاثر اکادمیک باباجان غفورов کتاب تاجیکان برای هر یک تاجیک و تاجیکستانی مهم ارزیابی گردیده. این اقدام نجیبانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان شایسته تحسین و ستایش همگان است. پیشوای معظم ملت از روزهای نخستین صاحب استقلالی کشور با مسائل خودآگاهی و خودشناسی ملی اهمیت جدی می‌دهند. ما ساکنان ناحیه نورآباد از این اقدام نوبتی پیشوای معظم ملت اظهار منتداری می‌نماییم. امروز مردم کشور عزیزمون به خودشناسی و برقرار کردن خاطره تاریخی خویش بیش از پیش نیاز دارد. ما باید از تاریخ گذشته سبق بگیریم و برای وحدت کامل ملی کارهای بزرگی را به انجام برسانیم که در این راه پرشرف چاپ آثار گرانبهای اکادمیک باباجان غفورov برای برافروختن احساس وطن دوستی و افتخار ملی مدد خواهد رساند. از این رو اقدام نجیبانه پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان به مناسبت 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به خاطر آموزش عمیق تاریخ و تمدن خلق تاجیک نه تنها دستور و هدایت فرهنگی بلکه رمز بزرگی و پاس داشتن خاطره ابرمندان ملت و حفظ منفعت‌های ملی می باشد. ایدگل محمود دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه نورآباد. برنامه اطلاعاتی اخبار رو ادامه می‌دهیم. در بینای سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیای روسیه جشن نوروز بین‌المللی با رعایت سنت و عنعنه‌های نیکش تشکیل کرده شد. گزارش محمد علی سفر و خورشید سید احمد. قبل از آغاز تدبیر ایدانه سنت و آیین‌های اجدادی جشن نوروز و ظرفیت‌های سیاحی تاجیکستان با معرض گذاشته شد. مهمانان چهاربینی با استفاده از فرصت مناسب با فرهنگ قدیمی ملی و محصول دست هنرمندان تاجیک شناس گردیدند. در ابتدا سفیر جمهوری تاجیکستان در فدراسیای روسیه امام‌الدین ساتورov ابراز داشت که نوروز عجم یکی از بزرگترین آیین مردمی هنوز از آغاز پیدایش تا به امروز در طول تاریخی بیش از 6000 ساله هویت تاریخی و فرهنگی خود را نگاه داشته است. همزمان تاکید گردید که طبق قطعنامه قبول نموده سازمان ملل متحد زیاده از 10 سال می شود که این جشن باستانی نیاگان همچون عید بین المللی با شکوه و شهامت خاصه در قلمرو بزرگ کشورهای حوزه نوروز تجلیل می گردد. در چهاربینی نمایندگان شورای فدراسیا، دومای دولتی، وزارت اداره‌های روسیه، مأموریت پرزیدنت فدراسیای روسیه و اینچنین راهبران نمایندگی‌های دیپلماتیک کشور اقامت اشتراک نمودند. در دایره چهاربینی به مهمانان برنامه جالب کنسرتی پیشکش گردید. هنرنمایی استادان صنعت تاجیک حاضرین را در فضای زیبایی و پرنشاط نوروز قرار داد. همزمان مهمانان با عنعنه‌های اساسی جشن نوروز از جمله با یکی از رمزهای نوروز هفت‌سین و هفت‌چین شناس گردیدند. چهاربینی در فضای ایدانه صورت گرفت. محمد علی سفر، خورشید سید احمد از شهر مسکو فدراسیای روسیه برای برنامه اخبار. بازی بین دسته‌های فوتبال منتخب تاجیکستان و مغولستان با غلبه فوتبالبازان تاجیک انجام یافت. در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه بازی دور هفتم مرحله دوم انتخابی چمپیونات جهان 2022 بین دسته‌های فوتبال منتخب تاجیکستان و مغولستان برگزار گردیده با حساب 3-0 بر فایده فوتبالبازان تاجیک انجام یافت. شرح بیشتر موضوع در گزارش رحمتشاه عابد. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. خانه بود و سربلند بمانید.